Going again to the Friendship Park kay wala may sudan, so mangita may sudan dito sa mga food stalls. Okay, welcome to Bool District. This is the old blood compact marker. Okay, just just a few meters from our house, and naami kuan shortcut padulong sa Friendship Park. Atong diretso gyud sa food park. Dali, tug-anan ta mo. Ayun, may hapon. So you see, katong naidid to oh, mauna na siya, pero manaog ta diri sa hagdan. Friendship Park. Doon ra kayo no. So, wala siya. So, wala pa kay tao kay sayo pa man. So, let's check the food stalls. Barbecue. What barbecue? Wala tayong sundaan po. Lagi? Kasi lang barbecue. 20 ang po. Wow. Chicken ya. Kani may tag-20? Sila kabok ya? Kabok. Open na rin? Isaw. 5 lang. Ilang
isa o isaw? Nag-10. 5, 4, 7. Yan na. Ang side dish, libre. Balik na. Same flavor na ito. Labay. Muna to ah. So we have our sudan. We'll go home na. But since it's dark already, so ato ta mo agi sa Hagdanan. Go there. Later tonight na ay show mura og it's a kang Mayor Babayap night tonight, so there.
pa na. No, mga 7:30 or 8 tingali. But then, mga on sa amin, balik kami later. Saan eh? Hangak yun siya pasaka pero paambog it's okay pero pasaka oh. Dalang exercise. Uy, nakabutang ba? Finally, we're out. So, actually, mo siya entrance. Ngit-ngit. Okay, exit there, oh.